uKhuzani ngabe ufeaturisha uLwah. Ayi, sawubona kuphi nokuphi la kufinyela khona lo mboso njengamanje. Ukubingelela wena-ke uMathinta Wacaba intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali uthi bowazi. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthonze kulangela upress subscribe button, share, print, comment okhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali akuhamba. Sikwenze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifile video phambili. Ungakhohlwa ukuthi uma umdala la ekhaya hlangana laphana kwe-comment section. Ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukujoyina ngo-R10. Senzela ukuthi-ke uma kufanele so-donate la kufanele sophosa khona isivivaneni sicosule khona kubona labo R10 nesifakela bona. Kanti-ke sibonge kwasebejoyinile. Abantu abaningi bathe uma bebona ividiyo yakho uKhuzani la khona obejiva khona estage base bethi cha usuyilandele uLwah wakho nawe, njengoba-ke uKhuzani kusabalala ividiyo yakhe edansa naye-ke ugogo lapha intombi endala bathi-ke uLwah Ndlunkulu wakuma-Blue Nation wase-Blue Nation. Sangathi ngaphandle mosha isikhathi sakho, siqhubeka sihlale kuyona ividiyo kanye nayo-ke ikhomenti yayo esho kanjalo.